Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Ashir to Silen Sangpuya Vigilance Department Changtu Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Lok Ayukta Poi Khoya Pu Chui Chian Tur Complaints Somni Panga Alu Toti House Ashil Assembly Budget Session Kalmek Voina Minister Panhit Encol Department Shang Ten Kum Sangni Somni Pakhat Sangni Somni Panhit Chunga Sum Anmantur Soi Hawas Ani Mizoram Pathian Begin Kom Nepal Ani Abegina Pathian Fakazai Hopo Palani Boka Falcon at MC to Carlet Hotan Yatrangin COVID-19 Veini Kerlo Damlo Dangtetan in admit Anita Bok Voin Khan Prime Minister Narendra Modi John Tripura India le Bangladesh in Kalpona Ti Changlunatur Feni Luya Mati Setu Ahong Vigilance Department Changtu Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Lok Ayukta a Poi Khoyapu Chui Chiantur Complaint Somni Panga Alu Toti House Ashil Voin Assembly Session Zona le Chana Huna Zona Changin Hetu Hi Chief Minister Chuan Soya Chief Minister Chuan Mizoram Lok Ayukta Act 2014 Noya Section 13 25 na Lok Ayukta Chu Poi Khoyapu te Dik le Fel Taka Chui Chiang Turin Thune na le Zelena Pekani Atia Lok Ayukta Chuan Thu Boy Chui Tur Adonto Somni Panga Changin Idesin Suina Preliminary Inquiry Order Som Pali Petoa Idesin Suina Titura Anti-Corruption Bureau ACB Pek Annin An Sui Zo To Pakwa Oma Thu Boy Panhi Chu Kharni To Ati Chief Minister Chuan Lok Ayukta Po Somthum Panga Oma Po Siambel Tura Sarkar Andil Na Chu Sarkarin Angai To Tur Thule Anmamo Angzat Nia Sarkarin Ashriat Chu Apezel Don Ti Asoya Ashan Laka Ankal Theidan Sarkarin Malak Atum Ti Asoy Bok Assembly Budget Session Kalmek Voina Minister Panhit Encol Department Shang Ten Kum Sangni Somni Pakhat Somni Panhit Chunga Suman Mantur Soi Ho Ani Voina Housing An Soi Ho Hi Minister Pulal Chandamaral Te Department Chan Pathum Printing and Stationery Sumamo Cheng Vibe Jasom Pali No Somsari Panhile Sangruk School Education Department Summantur Cheng Vibe Che Sangkhazanga Somthum No Somthum Pathum Le Sing Sari Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Summantur Cheng Vibe Che Somthum Pakhat No Somli Pathum Singa Sangruk Avain Cheng Vibe Che Sangkhazanga Somsari Paruk No Somli Singthum Sangni Baka Deputy Chief Minister Puton We Encol Department Pathum Personal and Administrative Reform Sum Mantur Cheng Vibe Cheli No Somkwa Pakhat Singret Sangli Public Health Engineering Department Sum Mantur Cheng Vibe Che Zali Somruk Pathum No Somkwa Pakwa Singkwa Sanga Urban Development and Poverty Elevation Department Sum Hantur Cheng Vibe Che Zali Somni Puruk No Somni Pariat Singruk Sangni Avain Cheng Vibe Che Zali Somkwa Panga No Somni Singni Sang Khatte Ani Sport and Youth Services Minister Purobad Romoy Roy Te Chuan Mizoram Sarkarin Infiam Mi Te Chu Hamchana Tamtak Asiam Sakni in House Ashil Minister Hian Voin Assembly Session Zonas Hangin Mizoram State Sports Council Atangin Infiam Na Theibik Tetan Nalaka Anpolin Zapanga Hausakani Thua Soya Infiam Mi Te Maso Na National Emo International Coach Emo Thlengin Aro Isak Thina Antheina High Swole Ti Pun Sakonga Malak na Noya No Bangten Omzane Zoka Anthiam Na Ancher Theinan Zitina Pek Ani Thin Atia Infiam Mi Te Hena Infiam Na Bungrole Man Ruate Association Emo Club Emo Kaltlangin Athona Pek Thin Ani Atheifal Big Ram Ayo Theite Chu Poisa Fai Infiam Na Bungrua Eitur Thale Anjena Senzo Thlengin Atulangin Sarkarin Atum Sak Thin Ni Ina Soi Purobad Romoy Roy Te Chuan Mizo Zinga Professional Boxer Paruk Anam To Thua Soya Aizola Professional Boxing Khel Zana Chakna Changbial to MLA10 Cheng Noi Khatan Peyang Ti Chu Ama Puan Nge Ni MNF MLA10 Anin Ron Khom Nuwa Bial to MLA10 An Pek Tur Thu An Soya Wanga Puang Ani Thu Asoi Social Welfare Minister Dr. K. Chuan Sarkarin Tarpen Son Lak Than Saklovina Kim Thlapina Pethin Ti House Ashil Voin Sesona Zonas Hangin Dr. K. Chuan Serchi Biala by election ne Tura campaign na Tarpen Son Lak Tur Sarkarin Alak Than Saktia Soitu Chu Congress Party official candidate ni Ashia Thu Soya Tarpen Son Poisa Chu Rural Development Ministry Atanga Andon Thute Kumbit Khia Pension Pek Ani Thute Pension Poisa Chu Sarkar Lai Puile State Sarkarin Ain Tum Sem Thute Soya Sarkarin Alak Than Sangai Lova Akim Thlapina Pethina ni Ati Tarpen Son Chungchang a Hian Social Welfare and Tribal Affairs Department Point Hudik Pon Chu Atul Nia Soin Voin Khan Thu Chuan Siama Chuan Thu Chuan Old Age Pension Him Ministry of Rural Development Atanga Sum Mu Angzelin Sem Chu Thina ni Trum Khata Tharukatan Te Thalia Tan Te in Sem Chu Ani Thina ti Tarpen Son Bak a Hian
Pradhan Mantri Garib Kalyana Yojana PMGKY noya COVID-19 shileng awanga chomdolna atan Central Sarkarin Old Age Pension dong tu ten hena cheng sang kha theu apek po semto ania Old Age Pension Scheme noya pension dong tu turten andon tura Ministry le State Sarkarin ati zat hi voi khatma lak than sak nilovin akim thlapa pek zelani anti chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Mizoram COVID-19 din hunin zia omlam apan zel ni alana wangin kar khata zan ni pathian bekin khom nei phalani a bek ina pathian faka zai ho po phalani bok Zoram Medical College ZMC chukarlet hotan ni atangin COVID-19 veite ba ka COVID-19 ve ni kherlo damlo dangte tan in admit thei ani tabok Health Minister Dr. Ala Thanglena Hovin Voin Khan Minekoa Mizorama COVID-19 shileng din hun thlir hona nei ani a meeting a hian Home Minister Pulal Cham lena Medical Operational Team Chairman Dr. ZR Thiam Sanga MLA Baka Sarkar Department sang ho tu te antela Mizoram University Mizoram Kausan Shuai Dute Committee Joint NGO Coordination Committee Indian Medical Association ne Mizo Zirlai Pol Ayote Antel Bok Voin meeting chuan Mizoram COVID-19 din hun uluk taka ansoi ho nuwa boruakin zi omlam apan zel nia alana wangin State Executive Committee on the State Disaster Management in Standard Operating Procedure CMIN Order anti chuak anga March ni somle som bakhada Mizoram Presbyterian Church Synod in Kausan Meche Khompui lian khatla Kausan bekena annei tura Khompui polai te bekin compound na anrialu vek dona wangin zanam program nei anphal sakbok meeting a hian ZMC COVID-19 positive te omna ward le damlo dangte omna ward hi asan pa siamani baka apan na kong le luka te po asan pa siam vek ania wangin engmal ho thon tur omlo thu tarlan ani a COVID-19 to na kong man ro le bungro mamote po tundin huna chon indelo na omri lo ti tarlan ani bok COVID-19 vaccine Covishield dos noi khat sing ni le sangriat zariat somli don ani to thu meeting a hian soini a heng zinga dos singa sanga zasari somriat hi mi pui van tlang tan a thona sem tur ni in vaccine mi pui te don tur hi sarkar lai puya thunei tu te hena deal bel tum mek ani Mizoram chung mun somthum pakhata vaccine semna mun siam ani a vaccine hi mi pakhatan dos ni zela lak tur ni in alo thleng sa atang hian dos khatna la tote lak le tur da that ngal vek ani meeting chuan COVID-19 volunteer te tlom ngai na le thanem ngai na lom omati thu tar langim an lom an tur pek thei ani to lo chung po Mizoram tan ani ti hria lo phut mi lova atu lang anga thei top chuwa la thok chun zom te in pek na ro puan ti thu le chuan man ti thun soini chiat ni that ni ta na man tur SOP le SOP man laya atu langa enon ngai te chu State Executive Committee on State Disaster Management kuta atu langa ano bozui turin ti ani bok Mizo Students Union MSU General Headquarters chuan Higher and Technical Education Department Director Thar Dulo na Voin Khanlan tirin Higher and Technical Department Office kota Zirlayan Pungkhoma MSU chu Mizoram Sarkarin Higher and Technical Education Director atan namdang ada apiangin nam anga boina ano to thinte ngai tuin ando dalji ani antia tunruma po zilate malam hun ngai tuin ma an lata ti an soeni Mizoram Sarkarin Director atana P Nazuk Kumar IS ata a zilate lungolo na anan tin no voin vekhan Higher and Technical Education Secretary PS Thelorot Kimichuan P Nazuk Kumari chuan na azom rilo tur thua puang ani Voin Khan Prime Minister Narendra Modi chuan Tripura India le Bangladesh in kalpona ti changtun tur Feni Luya Maitri Setu a hong Prime Minister Modi hian internet call thangin Maitri Setu hi hongin Tripura chimlama om Sabrum le Bangladesh Ramgarh in kalpona turani a thu soin pumodi chuan helai muni sum tona chuaka atan ti masonan ta atia hele hian in kalpona mainilovin in thian thatna po asiam donani ati Maitri Setu chu Tripura mainilovin Assam Mizoram le Manipur te point Bangladesh le Asia chimchak ram dangte ne na in kalponan an hmangtang kai donani atia voina Maitri Setu honani ta ka chuan Agartala churam chung khopui zinga ramdang ne na in kalpona na man longchon mun ne na in hnai ber khopui anita atia helai mun ti changkloni nu chuan marsakin kongpu in kalpona ngorngora alawin nga thinna chhongjang khaini dona Bangladesh chitagong port nen in kalpo athei to donani atibok chanchin thar serti topna na tlang pui Vigilance Department changtu Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Lok Ayukta Poikhoya pu chui chian tur complaint somni panga alu to ti house ashil Assembly budget session kalmek voina Minister pani te en call department sang ten kumsang ni somni pakha somni pani chunga sum an man tur soi ho ani
Mizorama pathian bek in khom nei phalani a bek ina pathian faka zai ho po phalani boka Falcon ZMC chukale thotani tangin COVID-19 veini kherlo damlo dangte tan in admit thei ani tabok Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Tripura India le Bangladesh in kalpona ti changklina tur fena luya maitri setu hong chutizong chu chanchin thar kan pon thei chu ani